Chalio panaw kapakap. Kalanganin kamu sa matkot kaun labalap sa tangga kamu bagi. Ansyo ma may pain kamu bil may tengkit hangkak bil kureng sa pali sa bulungan masan o school sang lalamayin kot. Pagamayin kot ngan mo sarawan katin kabayata song koros maran sansal. When kakuya min kawit ki ang kit o bil sosay kit tanat say silak o wirang may kot. Kapayata mo masa nong kit koros. Imara mo yat kaun sa kamaw Jesus Christ. Amen. 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 Mamiyano mahal puk sarawag malyang ya bakalang nan matu iralaut wano rajugtug riyasak lamaw lal silisak payo. Matu iralaut wano rajugtug riyasak lamaw lal silisak payo. Memasa ni imay indayang kumail. Kumail ter punot ki kisin mga opil ong mauramail kan. Tama kumail pan kin kang, te tama kumail pan kin nim. Te amail liko, tama kumail pan kin likawi. Kuya tuwa, maur so kasambal sang kisin mga, o palwar so kasambal sang liko. Mail check mau, mempir and pan lang kan. Rasyota kin patokati te patok wan chuke. Rasyota kin tolong. Rasyota kin nakpene naniman nagnangkan. As sama mail magatkat nan lang. Kin gajan abali Israel. Ayatwa kumaiso kasambal sang mempir kan. Israel mail magkakarere kila maur kisin ansokis. Punubunot ki maur. Amenda kumail ban punot kiluko. Mail kalang hiyap panansabakan arkin kairta. Rasyota kin tatok, rasyota kin pain wiyata arliko. Ayindayang kumail pil Salomon na nakapuya melel. Sota man kapatata luko kasalel iyo tuwata apot Israel. Kot magin gajan kapatata tupan sam nansap akan tip memie ranwat agan manglalakap o lagtakiyang nan kasinye. Area tuwa. Asoban gajin apali kumail mausang gajin apali mabukat o gajin kalikawi kumail ta. Kumail met poson chikchuk. Kumail ter kin punot ki intinta. Seban kisang yat chungal kisin mga. Tanimat pil. Sebandiar ya atluko. Pamarotorakan kin ngonggi rabaga mabukat koros. Asa mamail magkatkat nalang. Kin gadin mangi amail kinanana mabukat koros. Kumail rabaki mas Wayne coat o tame gadin kuburki. Asong chaykan koros. Amban kin katkiyang kumail. Eri, kumail der, kin punot kita me ban uya walakap ban pukoki, peine punot. Soto koneng, kumailen katotowela, kapalakan, meranakan, kin watong kumail. Hallelujah. Allah ba na ibatak may siyang wat, Allah ba mahasa ni, kono coach, tan gatin kahit charala amanan koros. Kauno coach tan gatin kahit charala amanan koros. Irasilu may mentalian iyo kibene mensang wat. Kayaw ter punot ki mekot. Karayaw kauno coach gatin wewe ki amanan kan. Kasilu rapake mas Wayne coach o apongkan. Ikamedale me kaiten ngay ta main kutail koros kinrana kan koros child perta kapunot kin mire child. Iso to kamedale may rawat meninda me kutaiban me mair chor mimi chor na ni ma child agot pangkatin kay charla song koros kito mga ta pila besong. Wag buk sarawel kawat kiyang child magutayan nguya aramas kay maparsak
men rapaki tame ban maweng penini. Ap ikamedele may rawat men kasalayan katail medal katail sa ulangkan. Makosoya makatail wawagi da katail esa court da katail uyagi samatail court o Jesus Christ da katail kauno san kamao. Katail gen nan tiyang raan koros. Kaya so bil punot kita. Tamay ban kang ranat tamay ban nem da chongon luko tamay ban da mapan mi ay luko an ranat. Ikamedele me irawat men kasaleng katail me katail ter non punot kita sang bokat pekot katin wawa ki is ko ngay. Ari kasaleng katail talenter punot ki megot. Imendalen wada koran kayo relaut Aisak riyaw radig Aisak tayo. Memasa na yung kitail, yet met, kasi libaganan so, may yun batang pasawang reamail, Abusote pan, kowang katoto kumail la. Pagkaitek, no mail moni, may ban kiway, kumail makareta. Pagkaitek serikan, may ban na ko ngar papakan, papakan ong narisirigan. Ergumala siya, email ko siya kawan. Coach, punot me ko siya met, kahit yan po kagdayan, so kautiyang tama katay bang rapaki ang atay peninikan. Apok tayo kin punot kita sa umpo kato, bil manokaya kila. Makono coach, wawagi atay lanan, and ansokan koros, ranakan koros. Nanirama ka tayo wadak sang radagdag riyasak lamaol kodi lal riyasak suwa ka sa layang tayo. Tama ka tayo ganoon metawa sa ang bukat na punot kita sa ang bukat. Pwede kot ka sa layang tayo may aramas kasampal sang kapagapanggan koros. Ako sa iya, mempir kan. Sotagan tatok, sotagan patokati. Araylananen ran koros, mga pil, kaunugan gatskiyang ray. Nanirew siya ko siya, ayatuan kitay, aramas. Kitay so kasambal siyang manakan. Rey so lang ko. Kasambalin rawat, men kasalayang kitay, magkot. Kasambal ki, kamuyongay. Siyang kapag-kapagkan koros memiya ton sambawat. Asuraban kak manakay kitayla magkatayla na mga singal ta sin mga menimpil. O imaban kalikaw kitay. Miya mo ko siya mautan so tayo luko, usuro ka kulang sarawita, usuro ka kuya met puyagi, so tayo luko. Kinklang aramaskan magotong sarawi utan. Yamina naral kapat koros. Iglang diway bilklang koros utan lingan lukokan me may likawi. Bil mausang likaw may likawi pawe. Men kataman kiyang katail me katail dan non punot kisambukat. Pwede siya kasambal. Ongkot mauratail makasambal. Kahit yan lukaw, kahit yan mga kahit din men tapil makasambal. Ako sa iya, maura tayo makasambal. Men kapuray ko tayo itong, tayo maurang kot may ininin kasambal sang. So ang bukat magkatayo gan punong-punot ki. Ran koros. Ako sa iya, Israel marotorotakan. Te Israel masya kot. Kin punot ki sa ang bukat ran koros. Ab katayo may sa kot. Kudailander punot po kot pan kay charla. Tangonanan bukan koros. Magkatail kin punot ata. Ta punot kita. Nanranakan. Ira kariyaw. Kauno kot. Katin wewe ki amanan.
Pan bak tabak child kin lalaw nan sa kunanan kan ada changa child kamba ba child kan te a child neighbor kan te Israel kan mag child ese. Ada isu tu kan monti nan lau kulang ko o pagre tama ka child anan. Meng child wajak Pilipay ralaw payo rajuk wano. Pilipay payo wano. It menda. Emasa ni kumail ter punot ki megot. Ap na mail kapakan. Mailen pagit ame kumail kinanane. Amail kasabal kalangan en bilyang amail kapakap anso koros. Tama yung tayong gajayl. Paul kasalayang gajayl me gajaylen ter punot ki megot. Ap na natayl kapakap. Jaylen kasalayang kot at jaylanan kan. Ko sudah salang ban. Tayo sudah pilataisme abang wrong, tayo sudah men wrong. Anso koros. Old men wrong. Tayo boleh maramas kan. Ketail mesudukin kotoran kotor pagare tayo ketailanan. Ap magketail uya sa boleh men coach serikay. Ketailan ke koporobor. Jaiban kamelele men nianso magketaiban bagaimana kotre aban bayang ketail. Ran sarawi koros. Second main ran sarawi menagiro magketail uya testimony up. Karanyang ran sarawi koros. Testimony kin wiwiyawi. Men kasaleda tuan mawen kot. Tuan kalanganan kot. Tuan kapaikan magkatalali sangren kot. Amagtay kin bitoy way ligiyo. O manakala ta magkatay ko sa iya. O pilpureng bunot kita sa ampugat. Kot pan kacin wewe ki anan me mimirem. May ayanan pan muksang amanan. Ap kot kacin mangi songkors. Wewe ki amanan ka. Peter kayo ralaw lima ora ju masanin dua met. Peter kayo iralaw lima ora ju gisu. Niwayo na cast your cares, all your cares upon Him. Di ba ba kawawa kumail may tangi amail punot koros. Mamaya punot mira child pilmensang what? Ay mentayang kumail Jesus. Pusara masa ni at tutuwacha ayo ranwat obilban kokolacha. Tama wiyatar pariya ke samalaro abilka wiyatar ranwat. Kumail may tengi amail punot koros. Pwegi egin kacin apapali kumail. Asurenda maglang kakenda apali kumail apapali kumail met mawawa keme check man kay chayla anso koros aona batam and kay chara chayla naan kan. Ije magchayla naan uya koto angi poson no pegi kot yan ki anaan watch. O may tengi ang sapangeng kamu. Kot wewe ki atailanan kan. Katailanan at chep kita. Kotore kaiten iban anki anan ay changemen. Ay bananan lang kot mon mekoros. Pwede kot mebagbagaya. Kaya sok tayo bang kulap peksawas kan neighbor te Israel beninigan. Agdaiban kaksaroki dia tayo golap pek rerai. Ap second ta bakeo may rongata me kot panda so puruway so anso koros daiban wato nga tailana ng kot pan kacin kay charala. Ira kasilu rapaki mas wain kot o pungkan. Maglang Jesus kasalayang katail magkayo kasambal sang mga pil o luko. Yay wain kot. Tama kot kuburgi.
Apungkan koros. Yang mo na tayo ban ibsabat. Yang mo na tayo ban maula. Yang mo na tayo ban kak waway ronga maway. Tongon tatok and Wayne coach. Ima kasambal. Kaiten rabarabaki o sa mga miya tayo sa pilban alat luko. Magkayo kasambal and rabaki Wayne coach. Ay mo kilala, tayo rabaki mas Wayne coach o apungkan koros. Asong koros magmalanana. Mga pil, luko. Aban kay taren katayin. Katayin kan jab kita rabaki mas ang bukat. Ap Jesus makawait met. O katin masa ni may rabaki mas Wayne coach o apungkan. Agtay laramas magintrap kita ibang tangalama lang mamiyan ng neighboro tami yan ane ko. Te ibanitak ren pastor te iso te libil ren reiso lakan tami yan ane ko. Abu surukin mon ki coach. Iso naman para diyo inda coach sam yanane sa bukat. Ranwat miya yanan. Pamkak kuburaya. O nga nanwat. Ana ba naramas? Kajailan tiyanga. Kay aramas. Chon sawasakan. Muna tayo kalangalang coach. Men. Apali. Kajail. Apali at ailanan kan. Anso koros. Pila ba iralaut tayo. Rajuk wano masa ni. Tayo wano. Masa ni. Kumail ter punot kimekot. Abdi yang mahal kapakap, mahalan peki. Kapakap. Yan so mamiya anan rey, yanana chamanda coach. Kapakap, kulangalangi, pekire. Ininin kasambal melel. Wayne coach ang katayin. Magkatayin ba na siya da coach? May ban kay charla siyang koros? Dahil so ban noon punot ki ismay ban pagre ranwat. Moin ran say ko ipagre nap sayo. Aran met miyanan. Ismay ban lang re. Tepil mata-mata wa ismay ban ko lang re ben pagit ayanano. Apkot. O nabataran karong atay lananan so koros. Agdahil men ipagre ren riyay so lang mo, ebantang alam mo. Amay ko lang mo. Ito man nakta so lang. Isma ka bang kolare? Kot katin awiyawi kachail. And kilangalangi. O kaparapar kani. Maglang miyawasak simenta. Tama kumarap na bagi. Kumail. May poson tsukutsuk. Pasyo na kami na leya. May iban ka kahit sa rin kumail. Peng Jesus ko sa iya. Roskan. Magdagin lingan kita. O karasayang Salomon. Magkapapa melel. Kusaya Salomon surtukin kapatatatua roskan. Magdagin lingan kita. Aptama kung miyawi ang ros pukat. Agan mangala. O kuskosla. Kajahil aramas kasampalong coach. Dahil din manokela makot, kuburgi ka dahil din kotong re, o wiyala na, o mamauryang ang sokoros. Yawain kot, mamauryang kot, yawain kot, tatoki ang kot, yawain kot, pukokan, makot kat kiyang dahil din wiya. Kisa-kisa ang metekan, apali metekan, waway rongamaw, tete kila masan en coach, Wayne coach, apungkan, agdaiban kak, song kan magdailanan, amban koto mo. Sama-taman, ranwat men kataman kiyang child, magdailanan at trap kita, Wayne coach, o apungkan, adailanan, amban koto retay. Magdaikin loyang sangan punat ki sang bukat pwede tayo sote rapake Wayne coach. Tayo sote tiyang ki.
Rapake kuburan ko tong kecil. I makaratak tayo punot kita song magkatail. Anan kan mamire tayo. Amen challenge kecil koros. Chay song nan wikat nan sombongat. Rapake kot. Okay lang tama kot pan. Wiyayang nanatail maun. Nan wikwat, nan sombongwat. Pilabay ralaw trayaw, ratukuduk isak rayaw o isak silu. Emasa ni, eri comeback pay ko. Umail kin pay kiyang iya, anso koros. Niya mail mimire mail. Ababan kayo mau, magumail pay kiyang iya, anso wat niya ito siyang kumail. Paul, magusto ko siya imetrang men, Pilipay kan. Kumail nanti tatok ni lamun o patiti ko kumail and kaun sa kala kamaor pamail. Patiti, lamun kot o patiti ang kot. Pagdayan ka, kaun sa kala kamaor batay. Isak silu, pagkot kin gatan uya tatok lalamail anso koros. Pagkumail yan matarak ukak kapayata kubura. Ngayon sa raw makot kat kiyang naman kachayil, niyanso magkachayil uyala sabol mak sirikay. Makin karang kachayil en kak matarak o en kak kapayata kubura. Kachayil siro kak uya, ta kapayata kuburan kot. Ma kachayil ban uya kipina chayil kel, ta chayil lalakong, ta chayil koyo. Ngayon sa rawi, kota siya, beban kak kapayang kacay sa ang bukat. Ariman kaim sa kilay rawat. Kaparawar ki kot nan mekoros. Como yamen mayang rong hatak potet ranwet, o como men likur lang maran kaon Jesus Christ, o kasamuyong inanamoy maur, and wiyala am kaon o son komod, akom itawen kapagap and lukwet. Kalanganin komo imayan kaon Jesus. Ikamelele o poson, totok bakom kachin wiyata, nilobuo, pariakit samalaro. Ikamelele, me intamu makalagal, bakom kakaretier nin lobuo, painye tasanger nan tip, o ranwet ikotomomu, dat bangkitip koros me wiyayang komuyer, sang mas o lel ranwet. O iluke komuyong nanay maur, komuyan ketlong wiyala ay kaon o ay son komor. Sang ranwet o kokolate, solar ayong pengay, ap mekoros mo itong komuyer. Kalanganin komuy ko'y kamelele, me ay tungol at, yang injing dinan sabol mo puken komor. Kalanganin kupuren korusyen, hit momotso en Colonia Assembly of God, pinluklukete koros, melel irailkan metungol ki ananen palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, wano silu payo wisu, o atungol email, coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek rasarawikan dimenseng klok eisek pilni apengkan nisoti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarain anson kautek klok isu nisotik ni alemukan. Kalanganin kupromail korusyen.